Good morning, Your Honor. Goff. Did you hear that, Madam Interpreter? Yes, Your Honor. Yes. All right, could you translate that for me, please? خانم هنگام اونو هم وکیلی که خود معرفی کرد. What is your name, ma'am? هنگام سفیری. I don't need a translation for that. Okay. هنگام سفیری. My understanding is that the plaintiffs were going to dismiss Okay. the case. What? Right away, the confusion in the courtroom is obvious. The tenant is trying to understand legal terms like dismissed, while also juggling complaints about housing conditions, internet outages, and personal losses. You can already feel the frustration building. این میگن کیس خودتو dismiss میکنه، مثلا چیزش میکنه، لغوش میکنه. یعنی چی تمام. دیسمیس؟ تمامش مردا یعنی میکنه. چی کار میکنن؟ What are they gonna do? They're going to dismiss the case. یعنی چی دیسمیس؟ منظورشو چیه دیسمیس؟ یعنی از این دیسمیس یعنی چی؟ یعنی کلمه رد دیسمیس. میکنن. رد میکنن. برای چی لغو میکنن؟ یعنی الان من لغو میکنم، من میخوام نسبت به این چیز شکایت کنم، این پنسن پلیس. یه سری شکایت دارم. I have some complaints about the place. I know they're dismissing it, but I have complaints. نسبت به مجموعه یه سری شکایت دارم به خاطر که یه سری چیزای هویتی باعث شد که چیزای هویتی برای من به وجود بیاد. دانشگاه اطلاع پیدا کرد که من این خسارت رو دارم، این بدهی رو دارم، چون نامه رو براشون برده بودم و کمک مالی ازشون کرده بودم. I had taken some باعث شد که paperwork. بفهم. I had taken some paperwork to them. I have complaints about them. They had, I was asking for some financial help. و گرفتن چند تا چیز میخوام چیز کنم به خاطر گرفتن خسارت برای 2 ماه وسایلم داخل اتاق بود. 2 months, all my به جای که household. آشپزخونه باشه به خاطر که من با چیزای قبلی تو آپارتمان قبلی مشکل داشتم به خاطر من هزینه دیتی میدادم ولی اونا بیشتر میخواستن و هی وسایل منو چیز میکنن میذاشتن. Now this is where the case starts getting emotional. Imagine paying rent every month, but your belongings are boxed up for weeks and you can't even comfortably use the shared space. For any student living abroad, that's a huge source of stress. بیرون از کابینه برای 2 ماه آخر دیگه همه وسایلمو گذاشتن توی کارتون، همه‌شو جمع کردن و من از فضای مشترک استفاده نکردم و من درخواست این 2 ماهی که از فضای مشترک استفاده نکردم دارم. 4 ماه اینترنت نداشتم. You let her know she's going to have to stop and have you translate for me. Your Honor, this is, it went way too far. I need her to start all over again. Okay. Yeah. You ask her then to repeat what she has break it apart so you can. خانم هنگام میتونین یه جمله بگین که من بتونم. گرفتن خسارت برای 2 ماه وسایلم داخل اتاق بود. به کامیته هی گفتن که وسایل منو هم اتاقیام گذاشت توی کارتون، نمیتونم از فضای مشترک استفاده کنم. به هم اهمیت نمیدن. آپارتمان قبلی که بودم توی رنت قبلی توجه نمیکنن. 2 ماه وسایل من توی کارتون بود توی اتاقم به جای که تو آشپزخونه باشه و من از فضای مشترک استفاده نکردم و اینکه 4 ماه من اینترنت نداشتم. هی بهشون میگفتن که من اینترنت ندارم چون که 4 months I didn't have. Your Honor, this is just, yeah. Go ahead, Madam Interpreter. What are you trying to tell me?
4 months of no internet. I couldn't use the shared place. Then they put all my belongings into a to cartons. I'm not sure what that is, but boxes. And I have complaints. I couldn't use the place for a while. I couldn't use the shared area. 4 months without internet in a student apartment? That's not just an inconvenience anymore, especially when classes, assignments, and communication all depend on being online. The tenant clearly feels the situation impacted both finances and reputation. از اواسط اپریل 2025 تا اواسط آگوست من اینترنت نداشتم و با اینکه من از اوایل آگوست 2024 اینو ثبت نام کردم، اینترنت مجموعه ثبت نام کردم، من از اواسط 25 اپریل 25 From تا April of 2025 to August of 2025, I didn't have internet. یعنی من میرم از اینترنت دانشگاه استفاده میکنم برای کارم. I was using my school internet for. ولی من برای این رنت جز رنت اینترنت هم من رنت هم با اینترنتی که استفاده نمی کردم پرداخت می کردم. And even though I was actually paying for the internet with my rent, even though I didn't have it. Maybe not alone. I get a shot. Yes. It's where, as the court goes, my employer purchased Peninsula Blaze in January this year. It's my understanding that a lot of the complaints predated our acquisition in January. In terms of the non-payment case, it really stems from a carryover balance, in fact. The theory changed departments back in August of 25. There were some damages, some things that weren't moved out. They assessed the cost. They carried over when my client sold the property. Interpreter, can you interpret that for? اینا گفتن که خب درسته ولی از آگوست 2025 تا از اپریل 2025 تا آگوست اینترنت نداشتی، ولی بعض وقتی که شما اون چیز کردین میگن خیلی دمیج، یعنی بعض چیزها خراب شده بود، اونا رو باید درست میکردن پول اینا. من 4 ماه اینترنت تو آپارتمان قبلی که بودم اینترنت نداشتم. 4 ماه چیز خسارت. Okay, go ahead. What The 4 months of no internet. Okay. And then when she transferred the property for acquisition. Here comes the major courtroom twist. Management says they already wiped out most of the charges, including late fees and court costs. At this point, the hearing shifts from "do you owe money" to who actually suffered damages here. When you look at the ledger, apparently some utility bills were not put in her name. So what I've done to resolve this case, which I thought was going to be easier for everybody, but perhaps not, was I have written off all of those expenses. When my client took over, Mr. Fury was paying for rent on time, but because of this prior balance, she'd been accruing late fees. I've waived all of the late fees. I've waived all of the court costs. So her only balance now was her water, sewer, and service fee for May, which is $30.03. That is her outstanding balance. Everything else has been cleared from her account. And I believe all of the internet problems predated our acquisition in January of this year. All right. Can you interpret that? اینا میگن که شما وقتی که کرایه و اینا رو میدادین، خب لیت فی یعنی مثلا دیر میدادین، به خاطر اون میگن اینا بعض خساره و اینا داشتن که اونا رو شما نداده بودین، بعدن اینا رو همه رو میگن پس کردم. میگن کورت کاست، مثلا دادگاه حالا که آمدین این یه خساره داره، اینو میگن همه رو من دور کردم. شما تنها همون آب و مثلا بعضی چیزها که $30 ماه بود اونا میگن من همه چیزها را در جنوری 2026 همه را درست کردم و حالا به خاطر همون میگن که تمام هیچ دیگه از شما پولی نمیخوان.
نه من تمام طبق اون آپارتمان قبلی بودم طبق اگریمنت 23 هر ماه بهشون پرداخت کنم و گارانتر من خانوادم و با اینکه میدونن من دارم درس میخونم و شرایط کشور من خوب نیست ولی با این حال به موقع چیزای منو طبق قرارداد تهیه میکردن که سریع دست من برسه یعنی من در آرامش باشم ولی این مجموعه همش روی نرو من So with the rental agreement, actually, the way it was, I was supposed to pay rent on the 23rd of every month, which I did. I am a student. My family actually really tried to pay everything on time. Because I'm a student, so I could be comfortable. And my country's situation is not very good. Anyway, So- with a $30 balance, we were gonna dismiss the case. That's what brought us here today. میگن خوبه همون $30 رو چیز میکنه دیگه میگن تمام کنه امروز این قضیه رو. نه من هیچ چیز پرداختی ندارم هیچ جریمه ای ندارم من همه رنت های آپارتمان قبلی آپارتمان جدید رو به موقع دادم هیچ چیزی ندارم من اتفاقا یه And now the tenant pushes back hard. Instead of defending against debt claims, they're demanding compensation for internet problems, transportation costs, and emotional stress. This is the moment the courtroom tension completely flips direction. ازشون شکایت هم دارم 4 ماه اینترنت من میخوام خسارت اینا موظف به تهیه اینترنت بودن 2 ماه چیزای من توی کابینت بود و ادعای حیثیت The و 4 months اتفاقا من صبر کنید من برای این رفتار من اوبر استفاده کردم و هزینه اوبرم هم میخوام همونطور که اینا هزینه میخوام منم هزینه میخوام من 4 بار actually came here with Done. Uber. I came Then here I'm with sure. Uber. I Go came ahead, here with I came here with Uber, and I have to ask them to pay for my Uber. I didn't have internet for 4 months, and then they took me put my things in boxes for a while. حیثیت چون دانشگاه فهمید و باعث حیثیت من توی دانشگاه وجهه حیثیتی من خراب شد و تاثیر منفی توی دانشگاه بر من به خصوص اینترنشنال فهمید This was really a negative thing internationally. I think it was a negative thing for me. Everybody knows. It kind of like brought me down. My situation. Ma'am, they have wiped all of the charges for all of those things that you are complaining about from your ledger. What اصلاً میگن اینا What more میگن do you هیچ want to do? میگن اینا اصلاً پول نمیخوان دیگه تمام شد. پول نمیخوام ولی من نسبت به اینا شکایت دارم این شکایت ها منم شکایت نسبت I بهشون have then you need to take my complaint. I have a complaint about من them. وقت گذاشتم برای اومدم به اینجا همونطور که بر الکی از من نباید شکایت کنم هم چیز حیثیتی به من وارد کردن هم چیز مالی به من وارد کردن Ma'am, what do you want them to do? میخوام ازشون چی شکایت می‌خوای؟ کنم نسبت چیزایی که I want to گفتم complain. 2 ماه خسارت که I چیزا want to مثلا complain. چیز بود اینترنت حیثیت و پرداخت اوبر که الان 2 The بار Uber. 13 اپریل 13 مارچ 20 مارچ و الان امروز یعنی من 6 بار اوبر گرفتم رفت و برگشت I actually took the Uber 6 times, and I want a payment for that. They are not going to pay you, and I'm not going to order that they pay you for your Uber. میگن من اصلاً امر من نمیخوام که پول میگن اونا هم نمیخوان پول اوبر رو برات بدن و منم نمیخوام که امر بدم دیگه تمام. برای چی نمیخوام به خاطر که من هزینه کردم من یه دانشجوام به راحتی نمیتونم بیام و برم اگه نمیخواستم ازم شکایت کنم من اصلا من هم با اوبر داد If they wouldn't have complained about me, I wouldn't have come here with Uber.
I'm a student, I paid for Uber. They are not paying your transportation costs to court or anywhere else. میگن پول اوبر و اینا تا ترانسپورتیشن رو اصلا کسی نمیده برات. برای چی نمیدن؟ Why won't they? Because I'm not going to order them to do that. They don't have to pay your cost of your Uber. خب برای نه. گرفتن 2 ماه که وسایل تو آشپزخونه بود 4 ماه اینترنت که اونا رو باید چیز بده What و about ادعای حیثیت. the 4 months internet and the fact that my things were stored for a while? و در مورد این خونه جدید همخونه از این خونه رفت وسایلش اونجا بود، یعنی مجبور شد بره دیگه، یعنی من همخونه ای ندارم، این وسایلش اونجا بود، فقط اومدن وسایل داخل اتاق Your Honor, جمع کردن. Your Honor, You can tell the judge and staff are struggling to follow the repeated complaints, and communication barriers are making everything even harder. Cases like this show how quickly landlord-tenant disputes can spiral when both sides feel ignored. Your Honor, I'm having a hard time actually really understanding most of the sentences. I'm not sure. Sorry about that. Can you tell her to repeat what she just said? She's repeating the same thing over and over. She is? Yes. Okay, that's fine. Thank you. As I indicated, they're not paying for Uber. There are no damages for the storage or internet. اصلا میگن نه پول اوبر رو میدن، نه از اینترنت رو میدن، نه از اینه که لوازمتان اونجا بود. چه؟ میگن نمیدین پول. اگر اصلا نمیخواستن شکایت کنن چرا منو آوردن تو دادگاه؟ Why did they bring me to court today? به من هی فشار آوردن هزینه چیز بوده، خسارت اون خونه رو بده. They were putting pressure on me to pay the fines. They brought you to court because of a back balance. They have wiped that entire back balance. You only owe current charges. So they are not asking for court fees. They're not asking for late fees or anything. اینا میگن اصلا از شما پول نمیخوان. اینا تنها شما را اگه اینجا نمیخواستن از اول منو وارد دادگاه نمیکردن. They shouldn't have brought me to court if they didn't want anything. Case dismissed. بله میگن خدا حافظتان. اینه یه چیز دیگه دارم. این خونه جدید که من رفتم هم خونه رفت بعدش چیزاش موند، بعد به من گفتن وسایل خودت جمع کن و بذار توی آشغال پایین که وظیفه اونا بود که وسایل که توی فضای مشترک جمع کنن. یه سری وسایل از اون همخونه مونده تو فضای مشترک، گفتن خودت برو جمع کن، حتی من عکساش هم دارم. We have no interpreter. The interpreter left. Thank you, Your Honor. Anyway, thanks. All right. Hello, Holly. I tried to make it easier. I don't have. I Great. Thank you, Your Honor. thank you.